Bartolomeo meşke giderge buldum hele. Centralni meşke barmakçıyım. Şoför bilen burada alıp gittikten bunda geldik indi. Bu meşke görüp bitiririz. Cuma vakası başlandı. Burun bulur mu iken? Olmaz mı? Balkonda tuğan indi. Şolay. Yüzüne bir kulaklayın, buramda oturalar var sizler. Dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Perbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhabbetler bütün yerde. İşte burun var mekan. Teharet olur. Mengingatkan para jemaah agar Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM merupakan agensi yang berperanan dan bertanggungjawab menangani isu-isu rasuah di negara kita. Dalam usaha SPRM memerangi jenayah rasuah, salah berkuasa dan penyelewengan. Agensi ini juga memerlukan sokongan dari agensi-agensi kerajaan yang lain, termasuk sektor swasta, korporat, golongan profesional. Firdaus Beşiktaş. Bunlar şarkıyı da tek bilmeden mezim bilen. Meşit bin barasım kilgen edi. Sonra big zor. Centralni meşitlerin birisi şehirde. No pet yongır. Yongır aslında kildim. Hazır yüb yürüş. Yongır aslında koşup gidip duram. Kaçtı aslında kaçtım indi. Bu yong'ir arasında meşkeleri bulur mu yok mu? Barıp jitip tabılmayar bakar. Şimdi bir orana kelip jittim. Kütüp oturam indi hazır. Bunda da barıp jitirek olmadı meşke. Yong'ir da yong'ir. Şun tutar indi. Kuyur bulup jiyip turayın bunda. Böyle yemeğini tanışlandı. Yong'ir'ını bitti de bilmezim. Yoga indi. Bana barıp barıyız meşitini. Bak yong'irni kaymadı. Nivas kırıklar arasında şimdi sur meşit ornaşkan yakır cevabı var. Mesela meşit. Buna bu nolevой этаж meşitinin bunda türlü neler var orada magazinчиклар, автомат торговый. Buna türlü şu kibet biklendi. Meşit içinde şunda belki yine kafeteri var. Teginde teharetxana, bunda razdevалка, organizованный motor, kişiler jol iterler. Teharet alу урыннары, mesela центральный вход баскыч bilen mesela боковой. Здание зор. Вот. Kişiler jüriler. Hazır sürekli kararız. Masa bitinde внутренний двор. Bunda ayak kimden jüri bulmuyor. Şuna jolun ayak su. Yong'ir yağıyor hemen. Внутренний двор. Anda тоже nedir bölmeler. Organizasiya var yakta. Bunda тоже баскыч, bunda тоже баскыч. Менее главный манара. И портал. Tekrar parayız meşitke. Başık bulsa beklemegen bulsalar. Beklep de koyurgan mıgut. Spesiallik keldim qaraga dep. Beklep koysalar abulum bulayındır çekmişti. Abulay portal zor. Motor yasalan. Trenli ışıklar bikli. Bakavoyga baram, bakovoy açık bulay. Yaşa Allah'a şükür. Bulunda motor.
боковой иши орнашкан. И зал. Ох, кондиционерлер шәпшли. Коверлар шәп. Наконец беренче яхшы коверлар бүтән Таиланд. Ниде? Нәрсәге бу? Куала-Лумпурда. Не мәчет залы. Кораласыз. О, купол. Отличный купол. Зор. Коверлар да рәхәт. Шунда ике небелеке коверлар куйганнар. Бunda бар. Bunlar. То, конечно, есть от души. От души, от души. Купол, не туристский стиль. Полукупол. Üç, hem bir центральный купол. Üstünde ventilatör da var öyle. Oradan вытяжка кылганарска. Шундай мотор урын. أشهد أن لا إله إلا Dostlar, meşitte ezerek İngilizce okuyup aldım. Yağmur bilen kirgenim çıqqanim baribir yağmur sibali. Bari tanış tugul munda. Bari yağmur java. Bunda yaş var. Nikahlaşkan. Svadibni foto yasıyorlar, nikah sureti. Insanlar yana gayda turmuşuna kirişeler. Şimdi bunda manara. Birov ikov. Kalıp barırmın indi dip qo'rqqan edim, bir babayga kelgan edim, maturgina saqalli. Meytem podvozitali meni ближайший oстановkaga degan edim. Allohga shukr, ближайший oстановka tugul. Meni yetishtirgan hostelga qadar yetib qo'ydi. Uni qadar tugul endi bir 4 kilometr bunda Shepuxa endi. 7-8 minut bora kerak, ko'p tugul. Hozir ko'pirdan chiqamda yo'lning buyog'ini barib jetamanlar inson. Shunday mashina potoki vidindi. Bu hali probkalar yo'q bugun normalniy. Yağmur kuni bu. 10 minut to'xtab ola, 20 minut to'xtab ola. Ben javob problema endi yağmur. Bir minut bu yağmur. Сейчас ishib chiqdi. Bundagina o'tira turgan odatim yo'q desam, mana endi 2 otna bo'ldi. Meni shunda yashaganga shu hostelda deb aytdik. Hostelda men bu kvartira endi order bitirdim da уже. Kishilar yaxshi, biz yigitlar yaxshi. No, ney? Orada. Hozir boshqa shaharga, Malakka shaharida borib qolishim kerak edi. Ko'pdan. Знаменитый shahar ol. Может, eshitganingizda bordir. Malakskiy proliv deb ataladi. Anda endi okeandagi yoqin bo'lashaq. Вот, shahardan bir 3-4 kilometrdan okean. Qirina bor posyolkalar. Okeanda borib ko'rib kelasim kela. O'zim tropikada 2-oy turam. Hamon okeanda ko'rmadim. Тоже как-то несправедливо desang bo'lar. Shunga hozir borib endi poyezdga o'tirib avtobusga biletni kisha oldim. Qimmat tugul. Avtobusga o'tirib ketirga oldim debdagi bundagi do'stmalay to'ladi. Mendan bo'lak bo'ldirdi. Davay borib qayt deb ketdim hozir Malakka shaharına.
Irak түгел, 150 километр гына. Но мында ең главный проблема шәһәр içinde 12 километр миңа поездга отырып барырга керек, автовокзалга барып җитер өчен. Менә шунысы проблема. Шәһәр огромный. Развязкалар бик узун, хәзер менә юлны табып барырга кирәк. Уйлап барайым, карагыз, баранны күрдем, баран. Күрәсезме баран йөри? Здоровый. Малай бәләкәй генә эт кебек. Нәтиңа баран шәһәр уртасында йөри. Огромный bu. Gitti. Кичә көне яңгыр яуды, күп җиргә бара алмадым. Шуңа менә шундый көчле катып яңгыр. Теге барам бара. Шундый хәлләр. Бу шәһәр, мәчет, думнар, менә шундый җирдә бараннар да йөриләр. 2 сәгать ярым алдан чыгып тагын бар поезд зак барды, күп остановкалар тегеләй булай, в итоге соңга калдым. Ядан шипка чуты Powerbank işlemiyorum benim nigedir. Big важный был Powerbank. Hazır avtobus olsana kaldım bir şey. Ne sen ama? Oturmuşum değil bir. Kaygırakta bir dünya ötmedi. Miysen sağ ayaktan. Beni çıkış etti bitir bize. Ne oldum? Ben işte bilen tülep. Bunda aeroport gibi karağız. Первый ворот, второй, третий. Aeroportta da şöyle kötü oturasın. Yine 7. гейт воротага барга керек. Бик современный, бик культурный автовокзал. Вообще, Малайзияда бөтен четко, конкретно. Милаккадан автовокзалына келип жеттим. Азыр Малакка шәһәр буенча центрда барга керек, центр әле 6-7 километр кем дегенде. Автобус sonra gerekli rasmi var mıken 6-7 kilometre yol barıga gerek yok. Avtobusu taptım. Avtobus остановкасында oturup turam hazır. 17. avtobus şəhərə baram deyildi. Endi Malakka центр буйлап барабыз. Монда Неваскрепlarda var, artdагы микрорайонда. Монда endi тарихи World Heritage City деген bu tarihi şehir, şu kartinalar da var. Onda basanım Kıtayıslar tura, onlara Malayıslar, onlara Induslar. Biraz nelerde var. Европейсlardan tura, elikten kalkan Portugalistlar neler? Northern Portugal'in 15.000 kişi. Ну хотя азиатский ел үшін относительно Эстония, но шәһәр ул весь кызыл төстә. Bu Portugalistlar салган шәһәр. Onlar Anglişanlar kelgenler, захват etkенler. Алар да кызыл төскә буяганнар. Шундай узкий улочкалар. Арабча да бар, Кытайча да бар. Бүтән телдә бар. Aslında şehirde kanallarda yasalgan bu limeni samı Европейский şehir bütün Milakka'da bütün Malayziyada şehirler şehir. Bizden avtobusdan çıktık. Mene bu centrinde. Mene bu главный ратуша. Мондай менче Portugalistlar oturganlar hoca bulup ниче гасыр. Аннан британецлар келгәннәр, hoca булганнар. Әзер малайзиялар. Ama şu bir zdaniyada administrasiya gördü. Mene kızıl ne şirkev, Христчош. Ol тоже eski zdaniyaların birisi bunda. Kıpkızıl. Mene Balay Svinkus Milaka Art Gallery. Bu чисто английский neyinde bu? 1901 yılı, 1753 yılı koyasınız. Neyinde eski zdaniya. Вот. Mene buyi Краскагана слоя бір 20 сантиметрдер инде. Мына фонтан. Бу фонтан королева Виктория келип кеткен болгон. Аның хөрмәтенә специально салганнар бу фонтанны. Һәм инде ул келип, каядыр монда аның кул изе дә бар. Ул үзенең кул изен. Вот, Виктория Регина дигән күрәсезме? Үзенең кул изен калдырып кеткән 1904 елда кунакка келип. Вот.
Bütün kışımında yürüyündü. Bu glавный центр. Ben тоже mında to'xtadim. Men yaşatırga postum biraz chetdaroq. Saat ishlay, saat durus. 5 minutdan 5 $. Hozir menga tuyoqqa chaqiraq kerak. Men shunday европейский городок deb aytib ketdik-mi? Aytib ketgancha buni европейстlar более-менее ko'rinalar. Shunday motor akkuratный. Центр qana endi shunday. Qolgan jeridan обычный застройка. Mana bu shahar aşağı o'tatirgan yilg'alar, sigirlar da var. Nerede Gollandistlar bulgaç, Portugalistlar. Gollandistlar da bulgan elbinde, Portugalistlar gana tugul. Biraz zor kuyan da var. Burasız. Mana bunda ne? Şu yılgаны Европада kebek оборудовать etkenler kanal. Mana bundan çık motor kanallaştırganlar. Вот, şimdi аккуратный мотор. Buralasız indi. Сейчас aytganda вообще motor mana lianalar bütün жерде. Nechik motor ko'ra olasiz. Ana nekilar, karablikklar. Вот. Bunda даже taşlarında dekorировать etkenler ko'rasiz motor ittirib. Mana karablik choptirib kelar. Azina bilan shunday birlar yuribdi. Bog'larni kataytdilar. Choptirib yuri. Qolgan Вот. Bunda sanıymasa Qataylar pravitinde mana Chinatown'ның mikrorayonuna qaytargan jeri. Hostelga barib o'rnashdim. 200 yıl boyuna, 200 yıl. Вот. Как раз древний кыш. Шошындай эски ағаштардан жасалған. Ну, бұл, конечно, казарма формасында. Ошамағыз мұнда деген. Түрік караватлар орнашқан. Мына мен жата шықпын енді. Көмі карават мұнда. Достар, мен шушы хостелда яшайм. Исімі Voyage деген. Мұнда қырыйда бек көп түрлі кафелар, магазиндар. Міне китайский храм, бұл китайский микрорайон. Мұнда в основном бүтін кафе китайский. Міне кешке видно чырып алам. Мен келгеш әзірек отырып оқып алдым, дәріс үйрендім. Әзір шығып, үйрім гүләйтті боларға керек, пара боларға керек. Шулай қысық бүтін өйбір. Ну, чиста, мотор. Ескі зданиялар бүтін жүрді де. Шундай граффитилар мотор бүтін жүрді де. Машина чат көп мұнда. Вот, мұсылман қазылар шулай тұрып, мапетта үйрелер. Міне храм китайский. Беклейінді уже. Храмны ерақтанырақ көрсетем. Шындай храм. Күндіз көргенім мен. Бек интересный өзі. Бүтін жүрде міне бұлар оқыртып жүрелер. Міне мұндай велосипедлер. Шәрні катайттып. Шайтырып урам. Мұнда урам. Мен сізге көрсетәс келген главный міне бұл здание. Бек интересный храм бұл. Шошындай моторғана мәшет. Өзі зор түгіл, өзі ескі стильді. Колониальный стиль деп әтірген мұны. Нешейінде бір 300-400 жыл бардыр. Шондай мотор мәшет мұсы қатын қызлар үшін. Китайский стиль. Мәзіге купол нендей. Кстати, нендейдер ризық ашату. Бірі бейрем ме бүгін жұмға күн, может. Әкеша болды жұмға күн. Шыны құрметін әмі. Оны шойтырып, оқиғар барсы да. Оқиғылар, абзилар отыра. Ошап, намаз оқиғылар, мұнда кісілер отыралар. Қазір мен деген, әзірек сыйланып барым. Бұл бек удачны болды әлі. Өзі көз көресіз, мен нешек терлеп шықтым.
Очень остро, очень остро. Allah'a şükür. Ha? From Russia. Sorry? From Russia. Russia, part of Russia. What? Which part? You don't know, it's a little part. Tatarstan, you know? Rahatlanıp başladım. Kaygarıp oturgan ем болом, кая барып ашармын мекен, кая ризык табармын мекен дип. Мен шой туры келди. Бу оказывается аларның тәхлил көне булган икән. Алар бөтенсе җыелышып тәхлил иткәннәр җәмәгать белән, нур дua кылганнар. Аллаһ Тәала кабулларда кылсын инде аларын. Безне дә аларны кабул итсен. И шуның хөрмәтенә бер спонсор инде плов пешергән. Алар менә шундый плов инде бу. Әкәмәт острый, әкәмәт. Тирләп бетәсең. Ну, bütün Южный ширатада шой ашыйлар, острый ашыйлар. Мен икенче стакан сап-салкын су эчәм, әзрәк авызны тынычландырырга белмим. Тынычлан бетермәмме. Ну, зато намаз да укып чыктым. Әлхәмдүлилләһ шөкер. Егетләр белән дә таныштык, монда абзыйлар белән дә бик күңелле генә сөйләшеп утырдык. Şu aşağıda da men sen ucunda buldu. Elhamdülillah şükür. Meşinin ışkı duvarı şunday motor. Bunda su satıp alasın, nasıl yaşayacağını salasın. Mene şunu ittirip motor ittirip teharet alıp bula. Bunda bu onda bir kış almayın. Köbrek bile bunda kranlar tura. Şu kranlarda junalar. Şunday motor. Mesela tuvaletler, teharethaneler. Bütün ebrelere var. İşte ikinci ala. Mene karazgül Kıtayski храм kabaginde. Ne bu meşet? Şunday akkuratlı motor. Manda bir uramda bir-birsinden 20-30 metr yaraklıkta ornaşkan Buddhistki храм, Kitayski 2-3 храм, meşet, bütün süpürge, big motor tatu turalar. Bütün türlü kişiler yürüyor manda, turistler de neler de yürüyorlar. Mene meşetin lampalarını çıkma turgarağız. Akkuratlı ettirip. Mene kişi yürüyor manda, Kitayski nasanlarını kim satalar. Kayadır Malayski satalar. Mene mescid bandarayı. Şunday nileri. Grafik работалары. Mene bek интересный grafitiler. Manda kişiler oturalar. Mene grafitiler. Bugün mesni kişiler manda nasıl pişirirler iken, manda pişirirler bir çok. Bambuk pişirirler, papyruslar pişirirler indi. Şöyle ittirip soklar, ışırteler. Bunda soklar var. Bunda ini merapariati var. Tamam. Terus ya, nanti kamu ke jalan? Oh, gantung biora, gantung biotun bu statuesi. Mesne Kitayski ni, Karabachiko ni. Jaga formunda. Motoru ne bu? Pişireler indidir şariklar itten mi, kalmardan mı? Evet. Bunda yumurtalardan nesedir pişireler. İt yumurta birge butap. Aha, bunda neseler var. Evet. Bunda bütün türlü soklar ve tenditege kokteyl formasını falan. Evet. Bunda böyle kıymak böyle de pişireler тоже. Lendi öğretege jongan neyip kafraklar minavzın şöyle toyaklar bilen pişire dertemüşke bana bambukna sığalar qarabız şöyle bambukni tığalar da
Pamuk ısıtmış şaganalar. Bunda massaj, ayak masajlarına bir abzayım. Masaj yasab oturar. Böyle beyeleri 28-30 minut ayağına masaj yürütteler. Bunda Kitayski restoran 1796 yıldan beri işletilgen. Опять nedir? Düğünden yosagan. Bunlar yartı rizaga düğün ne olsam deli. Düğünü tak gelin aşı bu tapsatalar indi. Вот. Böyle jirek motorlu inersem bu. Опять de sok yasıyorlar. Kokteylini bu tipa. Kukuruz pişireler. Bütün türlü rizik var. Tak. Bilmiyorum nesedir bu, tavuk mu bu, lima bu, türlü böyle produktü. Öne tegeyi bir nesiler tağın. Birin jürde. Şunda rizikler arşıyorlar, krevetkalar. Yanında sasiska uşatalar. Akşam bulsa yuvançı gulek tavasın indi. Yanında berengi mi bu? Berengi bu. Şunda rizikleri var. Burada neseler pişireler. Men de конечно tege blogger bolsam anlatır idim endi näse pişirgenlerin. Aşap. No, afiyetiniz men biraz kayışırek ol meselede. Mena bunda ne? Kalmar var. O kalmarları kızdırıp attılar. Bunda mori produktlar koya alasız. Aşap söylerim sizge. No, kışımda halimde jetmeyen aşarga da söylerge de. Mena mori produktlar. Olasın da aşıysın. Öyle neler? Streetçiler, pişireler, belekeyleri var, zurları var. Hi, hello, very nice. Öyle. How much is it? Alive, five with the garlic and chili. How much? 15 only, 15. Ben şu 15 ringgit, 300 sum bulayım bizimşe. Alive. İşte sana etkende Rasiye beylerinizle şaştırsan restorandağı arzan indi bu. No, benim bunda uçup gelip akşam ettir şoşoğuna tege göleytirge. Yani meşte boşta yaşattılar, şulda jitken mena. Bunda indi türlü evirler. Benim bunda tağın bir xram Kitayski. Bekli bu gay bu. İle aşık mı? Beklidir. Bütün cilde Kitayski rizikler. Oo, kalmar şaşlığı, qarağız. How much is it? 15. Kalmar şaşlığı. Вот. Пошапайсын келе, конечно, интересно. Şunday uramlar. Şunday riziklar. Kısati bir isirikte görmedim. Demek tortoşu da yok bunda kısati. Tertipligine yürüyorlar barsa da. Bunda yürütüğü yollu hatun kızlar, tübeteyli mujiklar görüne başladı. Bu yakta köbrek. Bunu olasın da söylep sana kızdırıp verirler. Mari produktlarını. Bu indi Kitayski Junker Walk. Bundan çıkıp Tamilski, Metodiski şirkova gelip yaktım yani. 1908 yılda bina. Şulay. Yaşıyorlar. Hazır nabirjneye varıp karayım belki işkenecek olur mu ekan. Şütkine bir 100 metre kırığa çıkarsan polni tanışlık. Bir kimde yok, bir kimde yürümey. Mine arxitekturunu ko'ra olasiz endi. Shunday eski kolonial arxitektura. 200-300 yıllık domlar. Bek motor o'zincha. Aslında bütün joyda Xitoy sartura endi. Moylay sartura turgan domlar bek ko'p tugul. Bunda вообще стенада кино koyganlar. Кино qaragan бар. Shunday motor здание. Аккуратно намада европейский таран көбірек. Кино қарап отырады.
Biz bargan uramның ikinci yağı. Ne koyarız? Bunda даже не деген түбелерде қарағанчык мотор китайский храм. Китайцардың храмдары вообще мотор на самом деле титан особенно. На мотор. Нам за меня утро. Пианино да. Ну там пианино. Низер дворец. Қарағыз. Қарағыз что белән тора. Биг мотор. Низер музыка. Кемдер ойный. О, там bir barabanчык. Тегендегене barabanчык түгел. Вообще мощный ойный. Mene iş bilen kanal kırayında mene köper mene loduşuklar şaptırıp yürüy karalas. Dostlar mene tam vay şekilde rişnoy şaptırıp hazır biz eydegi sizin bilen bütünümüzde qarayımızda bu talpa kişiге selam Kazan dip selam Kazan kurbiler mene kurdiler bu ezmezgin mene selam Kazan diler sizge. Selam Kazan. Kurbiler. Ha kurdiler selam Kazan dilerini. Soy motorunda. Akkuratlı. Şista motor. Bir düşük de görünmüyor. Akkuratlı barsa dağın. Bilen alak şehre. Teşne tramvay tak. Kazan selam. O ne Kazan selam eydiler. Все, молодцы, bizi kişiler. Kazanlar jüri. Tatarstanlar может bardır bunda. Elmetler de şallar da sularını keşfedip gittiler. Orbalı velosipedlerinin остановкасы. Böyle Pikachu ulusu da var. Ele nindileri var bunda. Böyle bunda tegeni замороженный принцесса var. Böyle bir avustay oturamında. Вот, нинди велосипедler var. Bir boyuna oturda git. Burada nindiler var. Kışlar jüri bit. Ve bulmagan yerde biznes yapıyorlar yigitler. Ayaklarına kaşındılar indi. Şimdi köprüde çıktım bu yakka. Burada apetteki velosipedler, anateki saat. Yani şirkev centerda. Ha bu meşit bir bu. Akırıp karaygal bu meşitni. Malayski stildagi meşit. Elekege Ford'ның krepesinin bir ölüşü kalgan bunda kalganlarını sütüp bitirgenler indi. Bunda eski kolonyal zanilar bune krepesinin bir ölüşü kalgan. Bunda Ford bulgan Britanistler bunda salganlar. Başka iller kelip zavay etmesinler üçün. Şurada big motor. Başlarga yaratanda şunday pasvetke koysalar. Bizde de Rossiyada şasta koyuyorlar. Gel kurgeç şatlanamin. Şu kadar motor. Yürürge. Tam şekilde tamam turalar motorganda. Buyurga orada indirlerdi. No qarab turganda big motor ko'rindi. Tege bir eylene üstü. Помню, развлекательный anda. Restorandır üstü. Şaptırıp yürülürdeyim velosipetlerde. Bunda bir instalasyon karabil formasına salgan. Ne motor buna tübeteyle babay harika satar.
Mında, kстати, в основном малайстар, деген мында кытайлар бегес. Мындан нелер ней, артистлар келген. Артистлар ойнап табылар. Lalu tersungkur menemui ajal dan istisinya memercik api yang menyala-nyala melahap. Мына нелер зур начальниклар жиылган, менә алар кадәр шатер куйганнар. Syukur jiwa peniaga apabila pedang berbicara Зур абзыйлар утыра. Ветераннардар инде. kepada Allah yang berbeda. Hamba Allah yang menyahut orang yang dizalimi. Abang выступать бик катык айттырып. Jelas kata-kata mengiringi peniaga melangkah ke lurus. Di dadanya ada tangis berharga. Ведущий çıktı hala mesela söyleyeyim. Kane pun jepe pun lage pun atas pun bawah apa rally. Bizim Tatar estradasıga kiyingenler, şunday garmonlar arasında da. Apa nak minta lah mereka sedikit nak berduit dengan Ratu Melaka dari Kelantan main ke Melaka. Nedir? Habis bila Artist kaşağım mı? Mesni tiyatrolar oynar. Dapat dici. Nak minta izin adik kakak belakang. Nak minta lah. Artistlar da para Aliah sponsor. kita. Dia akan baca kuk Melaka apa baca kuk Kelantan. Да, шулай, правильно. Amo dah amo. Зажигать-то başladılar. Bravo çeket, bravo. Başkeriye ya da hareket yaşağa. Başkeriye kullansınlar. Mari kita coba. Hayır. Давай, бей. Öyle bir temiz değil. Ayu bir temiz değil, aşağı bir temiz. Bizi de bir yerge çakıralar. No. Yarın güzel çevik motor beyler olur. Soyunla bu yega. Aman taşı verdiler. Ben de beyler. Baiklah, kita persilakan Puan Ezlina Ilyas ke tengah. Yakın çağır atırgan aparatlar vatanlar olsun. Atar ettirip hatalara düşmek. Babaylar bir aldılar. Hürmetli dostlar, bir yarım saatten kıyaş bata. Benim bir şu kadar vaktim var. Size gösterdim uğramlar indi motor. Malakka'nın обычный uğramların çıkışı yakışı motor turamında. Aytmasın bu tekin boylar uğrama deyip no. Yakışı turalar bende.
Eski maşinalar da var. No. В основном нормальный яңа машиналар. Яхшы машиналар да бар. Ошондой нелер, домнар бер-берсенен кутулган озун линия буйлап бара. Мен хәзер барам яр буенда урнашкан мәчетне күрергә. Сезгә дә күрсәтермен. Милакканың инде знаменитый мәчет инде ул, яңа ул. Но прямо яр буенда сагыннар аны. Океан яр буенда. Барып җитә алсам, кояш батканча кадәр. То ли исерек, то ли нәрсә. Белмим. Булган. Беренче мәртәбә күрәм мондай кешене бөтен Малайзиядә акырып йөргән. Открылась съемная урамный мотор. Азиатский стиль. Шундай интересный стиль кыймалар. Баратын китереп сагыннар кыймаларын. Тармалар тотканнар. Шусы аккуратно. Вот, ул мәчет үзе бик матур, фотографияларга карасам. Шуңа тагын ул мәчетне күрергә барып карыйм инде хәзер. Берсе капитальный балкон ясаган. Барсынын дарттар. Кытайстар кызык итеп сөйләшәләр малайстар белән. Балачалар сөйләшкән кебекләрен тавышлары. Барып карыйбыз, может барып җитешербез кояш батканча кадәр ул мәчетне күрергә. Күпергә мендем. Барам күпер буйлап. Менергә зак туры килде. Әллә каян тегеннән килдем. Әйләнеп. Хәзер тагын бер километр ярым барасы. Вот Курал астында Милакка елгасы агып, тегендә океанга кушыла, тегендә океан. Индийский океан. Монда толком күренми әле. Кадәр барып карарбыз, яхшырак күренә башлады. Вот шундый матур җиргә барып җиттем, дуслар. Менә монда бер пычрак, яшни. Яңгыр булачак хәзер. Яңгыр килеп җиткәнче урын табырга кирәк. Вот, шундый матур урында менә 2 елга кушыла. Һәм монда океанга килеп утыралар. Менә океан. Менә теге мәчет мин барырга телим. Да. Километр ярым гына түгелдер монда. Сюда котлар белән. Феттереп карабылар. Но мен курыккан яңгыр әле монда. Шыгыр килә инде тавышы. Яңгыр килеп җиткәнчә кадәр мәчеткә барып җитәргә инде. Bu мәчеткә килеп җитә алдым яр буендагы. Но уже караңгыга калдым. Бик ярак, в общем 5 километр булды. Менә манарасы шундый үзенчәлекле. Bütün namaz okudlar, indi җитеп булмады. Тәхәр алып килгән, тәхәрханәләрендә. Яшни. Күренми инде уже океан. Монда океан такты. Мәчет үзе күренә. Хөрмәтле дуслар, монда ремонтный работалар бара. Караңгы калгач, мотор кояш батуны күрсәтә алмадым инде. Үзем дә күрә алмадым. Бик каты соңга калынды. Ну менә океан сулары. Мәчет. Бик матурдыр инде бу кояш батканда, кәмәт батыр дип уйлыйм мин моны. Но оказывается, мин бик хаталанганмын. Һәм миңа 5,5 километр барга туры килде. Шуның 2 километрын бер җегет подвоз итте, мопедта. Аллага шөкер, хотя бы ул ярдәм итте. Монда аякны салалар, икрәләр. Şunday zallara kırganda politsiyada da olur. Ne meşhur zalı.
dostlar. Meşitin bir yağına jirge tabağa qaray. Qalgan 3 yağı, mene men bir yağında turam. Mınsa kiyan. Bu suvayalarda tura. Telefon çıkıp gitmese indi. Вот şulay suvayalarda meşit üzü bir mayak kebek yoltirap tura, mene köre alasız. Mında makiyan. Kişiler videolarga, fotolarga çöler. Mında конечно suga bir enti pasvet koysalar şap bulur edi. Masa главный balkon indi. Su üstünde tura. Ramazan hazır. Bir balık sikirdi. Köpek knesler sikirdi suda. Böyle meşet kişiler namaz okuyorlar. Tağın bir balkon dışına qarayız hazır. Balkon dip de tanımıyorum, bunu esasen bu. Nabirjniy terası su üstünde ornaşkan. Şunday svayalarda tura. Bunda примерно bir 2 metre vardır terenlik. Böyle bunda tağın bir terası. Araya balıkların kubi vermese. Sonra şöyle motor ittirip yasalgan. Kimdir teginde palatka koya. Palatka içinde patvitka koyup motoşa. Şulay meşet svayalarda tura. Nu akıyam pişirak indi. Bir kişi sağa şamagan. Şöyle turip tura. Yaşın neyse kadar oturup aytarga da kerek hazır. Bunda üskabine dergen ne var? Ne oluyor? Yabak indi. Basışını yapanlar. Bunda avtomatlar tura. Su alasın. Spesialli monetlar bu meşit bilen 30 ringgit 24 20 ringgit tura. Mesni gazet. Yine gündüzün çıkıp oturul meşit. Bu ben 2 saat barı keldim, ara ettim, bayda kelip. Karan git. Mene vakit sentralni. Hazır yestuga asan buldu. Qalaq jıyla. Yestu namazını qırgız alatlasa. Pencerede ventilatorlar mında qarasın yağırram ventilatorlar. Bir 4 metre bardır menin haber olup iste. 5 olmasa. İki haftan dektirip koyulgan. Silkinmesin için. Bu turistik rayonun şu an bundaki çok değil. Bu bir полуостров или даже остров mekan bu. Ostrovlar var. Bana bir abzayın podvazit etti. Tege meşitten 5 kilometre qaytaga to'g'ri kelmedi. Mana bu tege motor fontan Koroleva Viktoriya'dan qalgan. Bu kirib namozini o'qib chiqdi Allohga shukr. Hozir endi qaytib o'qirga kerak tag'in. Mana I love Milakka degan bir fotoda çobalaygan bunda. Şu motor ittirip eshikni qo'shirib qo'yganlar. Turli ağaçlar arasında. Mana bunda yiroq tugul. Kimdir saksofonda o'ynay. Bunda вообще что-то музыкальный shahar ekan bu Malakka. Barib qaraygali. Shunday motor o'rinda qarag'iz. Endi интересный neler grafitiler. Вообще grafitiler yaratam. Motor ittirib yasalsa o ne o'zgartdi o'rinlarini. Sonra mana anlab ketagancha o'ynay.
Dostlar, Milakka şəhərində 2 gün buldum. Zakonunu qaradım. İstayişski centrni жүрдім. Вез жүріп шықтым. İstayişski централы yok. Зур түгел, шес еткенде бір ауыл кебек кенә. Но при этом бик матур. Кайда барма, кайда карама. Шушындай тарихи биналар менә мәчетне күрә аласыз бит интегендә. Хәзер мәчеткә кирип намаз укып чыгам дагы. Кире Куала-Лумпурга юл туттым. Әйткәнчә бөтен җирдә адым сайын кытайский храмнар. Менә монда храм. И менә монда храм. Хәзер үтәчәкбез. Так. 15 метр үттек. Монда индуистский храм. Тагын үтәбез. Так. Монда нормаль үтәргә тагын. Тагын 20 метр үтәбез. Тагын кытайский храм и мәчет. Менә шундый плотность дини объектларның. Әтегендә дальше зур флаг тора бит. Анда мен кичә кергәнем, анда әкәмәт зур кытайский храм. Анда вообще огромный храм. Мәчеттән дә зуррак ул. Һәр бер мәчеткә килдем. Мәчеткә кирип намаз укып чыгам. Вот, бик матур, бик күркәм. Аллага тапшырып, мәчетне көндезен күрсәтәм. Шундый матур. Карагыз, мондый минбәр күргән юк әле. Кытайский минбәр стиль. Матур. Проще. Шундый плиткалар белән матур иттереп. Бездә больница инде мондый плиткалар күбрәк кулланыла. Монда бик килешкән. Өстә матур плитка. Монда хәрәкәт торган фонтан кич белән күрсәтергә мәшәкатьле иде. Монда җегетләр белән без утырып башладык көнне. Монда бит зират икән. Карагыз. Видать, зур, монда кухонный система ясалган. Безнең Татарстанда әле ул гадәткә кирип кенә килә. Һәрбер мәчеттә кухня бар. Кайбер кешеләр дә жаптырыйлар, нишләпсез кухнялар куясыз тегеләр. Булай дип. Җәмәгать бөтен дөнья буйлап йөрим, бөтен мәчетләрдә почти кухнялар бар, чөнки мәчет элегелектән ул килеп намаз укый торган урын гына түгел, ул шулай ук инде. Менә шулай матур итеп вакыт уздыра торган, утырып, чәй эчеп, сөйләшеп bir үзәк. Мосы зират микән бу? Зират ташларына ошаган да инде чут бигрәк якын торалар. Һәр барып сорыйм нәрсә икән. Агачны карагыз, ничек килгәннәр, каплап алган. Нәрсә агачы бу? Интересный нәрсә монда. Монда җимеше дә төшкән. Кабер ташлары түгелдер бу дисәм. Хәзер сорармын. Ну, тәһарәт ала торган фонтанчик бик матур. Монда инде мәдрәсәләре бар. Монда су. Бөтен зданиедә шундый сулар тора, артта качырылган подогрев за счет кояш. Кояш җылылыгы белән җылына. Салам алейкум, сейсен. Бу апагыз ниләрне каршы ала туристларны, менә туристлар Англиядән килде, аңа кадәр Америкадан килделәр. Миндәген туристлар китабын тутырдым, сөйләде. Бу мәчеткә 350 ел. И оказывается, әнә теге кабер ташлары слишком якын нигә тора дип мин аңа инде сорау биргән идем. Бик кызыклы җавап бирде. Бу мәчетлек бәләкәй булган. Менә монда бөтен җирдә зират булган икән. Һәм шушы мәчетне зурайтабыз дип, хәзер инде современный сүз белән, тел белән әйтелә, эксгумация ясалган. Бөтен сөякләрне җыеп, монда алып китеп күмгәннәр. Менә бу хәзер без күрәтергән ни бина моңа 70 ел гына икән. Менә монда бөтен җирдә зират булган. Мәйтәм галимнәргә рөхсәт бирде, мәйе проблем юк, галимнәр рөхсәт бирде. Менә монда бөтен сөякләрне җыеп, тегендә алып барып, общий могил иттереп күмеп, бөтен ташларны алып барып, тегендә матур иттереп куйганнар. Һәр общий бер зур зираттан мәчет ясаганнар. Менә шундый кызыклы хәл. Монда кайчандыр кешеләр яткан. Каберләргә 250, кайберләренә 300 елда булганда инде исемнәр юк иде берсендә генә шулай матур иттереп күмеп тегендә куйганнар. Вот шундый хәлләр җәмәгать. Бездә кайбер артык дини кешеләр кытыралар. Теге зиратларга, каберләргә тиргә ярамый дип. Дин буенча тиргә ярый 100 елдан соң. Даже күчереп анда здание салырга да ярый, дин буенча тыелмаган.
Artık fanatичный kişiler gene aның üçün кайгыралар. Былай карагыз, ничек зур мотор современный мешіт жасагандар. О, даже не деген. Ислам истинника такой Аллах деп жасагандар менен буклетлар бүтүн тилдерде. Киргенде кийимдер де бар бит инде. Достlar, yoluna devam edelim. Hazır avtobus остановкасына барарга керек. Автобус остановкасынан отырып, Зур автостанцияға, вокзалға барам деген олар нәрсе. Вот. Мына бу манара. Мәчеткә 300 ел тура аласыз. Малакский стиль мәчетнең 300 еллык. Вот. Мәчеттән чуть-чуть кенә үтәсең, уже зур кытайский храм. Менә карагыз артта. Кытайский храм тора. Икәү даже берәү генә түгел. Бик якын торалар алар. Вот Аллаһка тапшырып барабыз хәзер. Мәчеттең манарасы. Менә кытайский храмның түбәләре. Ой, яратамды шу түбәләрне карагыз. Шу кадәр матур итеп ясалган. Менә монда түбәләр. Аларның кытайларның манаралары зато крутой түбәләр, фантастический матур түбәләр. Карагыз ничек ясалган түбә. Или менә монда бу түбә. Карагыз. Нинди матур түбәләр, Произведение искусства түбә монда. Менә бу храмның главный лекторы менә шушы мужик. Мен аны кичә күрдем, кич белән гүл әйткәндә, Ши Бен Хинг. Обычный кеше кебек киенеп, урамда кыламыйча, нишләмичә, аккурат гына тәртиплеген әйтеп йөри, үзе шушындый зур храмның начальнигы. Вот, даже юлны сораган, без проблем. Борынын күтәрмичә күрсәтте миңа, тегендә монда барга икән. Вот шундый кешеләр бар. Менә шу урамда мен кич белән жүрдем бит инде, карагыз. Кич белән бу пешеходный, көндез монда машиналар йөри. Вот Джонкер стрит дип атала, бу Джонкер Волк стрит. Пешеходный урам кичке 6-дасын ябып куялар. Обычно суббота көнне монда меңләгән кеше. И пятница көнне более-менее, воскресенье әзрәк. Менә бүген инде. Хотя менә монда туристлар бар. Кстати, Кытайдан бик күп туристлар килә. Чөнки Кытайның үзендә әзрәк запретлар бар. Теге коммунизм битеннән әзрәк. Монда храмнар, ниләр? Бөтен Кытай монда. Вообще монда честно әйткәндә 70% мин бүтән күргән кешенең Кытайлар. Шундый матур урамы да бар. Әйтеп китәсем килә. Хәзер автобус көтәм. Автобус бу якта йөри. Бу элекеге британский колония булгач. Движение левосторонний, правосторонний түгел безгә кебек. Мен анда басып торам, анда фаза 35 градус. Оңа юлның икенче ягында көтеп утырам инде. Автобус бунда әзрәк проблемнарак йөри. Ярты сәгатькә бер автобус килергә может. Шуңа повезет, 10 минут көтәм, не повезет, ярты сәгать көтәчәкмен инде. Нәрсә әйтәсем килә. Малакка вообще шагы, Малакка бик интересный, бик матур шәһәр. Монда бик күп теге тарихи, матур, интересный урыннар бар. Хәзер инде кайтырга Куала-Лумпурга сылам. Куала-Лумпурда бер-ике көн булырга дагын. Анда күрә алмаган, җитешмәгән җирләрне күрергә дигән. Дальше Джорджтаун дигән шәһәрне күрәсем килә. Джорджтаун тоже бик тарихи шәһәр. Тоже бер утрауда урнашкан. Һәм инде Алла теләсә, Джорджтаунны күреп булса, Ланкави утрауына барып, Ланкави нәзрәк күрергә дигән. Юлны дәвам итәргә. Пока белмим, может кайтырмын, может ней. Дагын йөреп алырмын. Аллаһ теләп белә. Эшләп